Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Shift, Automoto magazina. Evo nas na početku predzadnje ovosezonske emisije. Krećemo sa slalomašima, komad parkinga i par čuljeva, dovoljno za pravu malu utrku. Autoslalom ili stručno nazvana disciplina A09 je još jedna tehnička disciplina hrvatskog autosporta u koju se možete uključiti sa vrlo malo novaca i nastupati sa svojim vozilom koje koristite za svaki dan. Ja sam Tomislav Višević, bavim se autoslalomom, nastupam u disciplini klase 1, serijski automobili do 1200 kubičnih centimetara. Ja sam Mirela Štern, znači vozim autoslalom. Do sad sam odvozila jedno 7-8 utrka, nešto autoslaloma, nešto OSV-a. Lani sam završila 4. među ženama u prvenstvu Hrvatske. Evo vozim Jugo auto, pao je odabir zato što se mogu s njim voziti svaki dan, znači normalno na faks, di god s njim. Znači, normalno doći s njim na utrku, voziti utrku s njim lagano doma i to je to. U ove 3 sezone nastupio sam na 15 natjecanja prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Najveći uspjeh mi je za sada prošle godine u Novom Marofu, 3. mjesto u klasi 1. Ja bi ove sezone volila da dođe što više vozača odnosno i vozačica jer nas ima malo, pa dođite s običnim autima, serijskim autima, nebitno, da vidite kakvi ste za volanom. Vozila se natječu po stazi zatvorenoj za javni promet, duljine od kilometra do kilometra i pol, po kojoj su postavljeni sektori sa čunjevima. Čunjevi su postavljeni u nizu ili kao vrata kroz koja vozila moraju proći. Svaki oboreni ili pomaknuti čunj se penalizira vremenskom kaznom, a najuspješniji vozač bude onaj koji zbrajanjem dvaju najbržih vožnji skupi najmanje kaznenih bodova. Ovim putem bih vas sve pozvao 15.6. na autoslalom u Dubravu, prvenstvo Hrvatske, da se okupimo u čim većem broju, da konkurencija bude čim bolja i da čim više vozila bude. A u sljedećem prilogu predstavljamo vam aktualnog prvaka Hrvatske u motocrossu u klasi Open. Počeo sam vrlo jednostavno, znači roditelji su me odveli na prvu utrku. Tam sam vidio stare vozače, znači Šipeka, Goričkoga, kako se voze. Drugi dan sam već imao motor u rukama i krenuo sam po brdu iza kuće se voziti. Bilo je vrlo jednostavno. Početci, krenuo sam bez ičega, bez opreme, stari motori. Mislim kak i danas svi kreću koji nemaju. I nakon toga, godina za godinom truda, rada, evo, sad sam došao do prvaka Hrvatske.
prvenstvu Hrvatske imam dva žestoka konkurenta, to su Marko Leljak i Matej Jaroš, isto dečki koji puno rade. U prošloj utrci u Zaboku bila je dosta žestoka konkurencija, došli su Slovenci Tim Gajser i Klemen Gerčer koji voze, Gerčer vozi MXGP, Gajser MX2 i koji su žestoki vozači i nije ih lako pobijediti, ali mislim da u žestok rad i ostalo da kroz koju godinu ćemo se doći na taj nivo. Pa moj jedan radni dan je vrlo jednostavan, znači ako je neka trka napeta ili nešto da treba puno trenirati, dižem se oko 6:30, kad radim trčanje, teretanu, popodne probam da sam na motoru i na večer isto ponavljam trčanje i teretanu. Trenutno sam aktualni prvak Hrvatske. Moji najveći uspjehi su do sada 7. mjesto na svjetskome i 6. na europskom prvenstvu ukupno. To nisu zadnji uspjehi, mislim da još imam puno lufta i prostora da stisnem i cilj mi je za sada prvak Europe u najjačoj klasi i mislim da ću to i ostvariti. Osim motokrosa, kojega cijenim, volim i žrtvujem se za njega, volio bi probati padobranstvo i reli. Evo nam još jedan automobil na zračnom ovjesu u našoj emisiji. Zlatni i njegov Kec VR6. Stars on my pillow, jar full of secrets that only I know. I don't wanna stay, but I don't wanna go. Take a snapshot inside of my soul. Take a snapshot inside of my soul. Take a snapshot inside of my soul. Bok ekipa, ja sam Zlatko Brigljević, Plan Zlatni, ovo je priča o mom kecu. Auto sam ovaj našao u Splitu od prvog vlasnika. Kupio sam ga zbog toga što sam htio golf jedinicu, neka tata moj vozio golf jedinicu. I htio sam ga kompletno, u biti znao sam da ću ga odmah kompletno slagati, tako čim je došao doma, odmah smo ga rastavili u nulu i počeli slagati od limarije, mehanike, od ovjesa, unutrašnjosti, znači sve skupa. Najdraže prerade na autu su mi motor, znači VR6 zbog zvuka, zbog 6 cilindra, a drugo mi je zračni ovjes, druga najdraža prerada mi je zračni ovjes, zbog toga što ga mogu na daljinski dizat, spuštati i tak neko zezancije radit kad ljudi gledaju auto pa se malo diže, spušta i tak. Prvo što smo radili na autu, znači raskopali smo ga praktički u nulu do zadnjeg šarafa. Onda smo krenuli Mariju raditi, proširivati rubnjake, polimariti pragove, što je trebalo, sve što je bilo trulo, to smo zarezali, poradili. Kad smo to napravili, onda smo ga išli zaštititi, prelakirati i onda je bio drugi dio posla najveći motor. Prvo je bio unutra 1.8 G60 sa Mercedesovim kompresorom.
manjom remenicom, čipiran auto, ali malo je previše trošio. Kada smo ga izvadili van i stavili smo 2.8 VR6 i to je to, sad se s takvim autom vozim. Inside my soul, take a snapshot inside my soul, take a snapshot inside my soul. Što bih htio promijeniti na autu, to su felge, zbog razloga što bih htio nešto malo novije, bolje, a od nekih većih zahvata bi bio R36 motor. Zbog isto zvuka i što su rijetki i nikoga za sad još ovdje kod nas nema u catchingu. Ovaj auto se ne vozi svaki dan, znači složen je samo za lijepo vrijeme kao što je ovaj današnji. Idem s tim autom se samo vozim kad su neki eventi ili eventualno prepeljati se po lijepom vremenu. Znači kad idemo na event onda idem zbog razloga, zbog ekipe, zbog druženja, popit koju gajbu pive i zezancija samo. Drugo ništa, pehari, hoću dobiti, neću dobiti, tak svejedno, slago sa auto ovak za svoj gušt i kad se toga tiče, to je bilo to. I don't even know what's real, crazy feeling. It's all that I know how to feel. INA Delta Rally je već poznato ime u svijetu autosporta u Hrvatskoj. Jubilarno 40. izdanje se vratilo u Zagreb i naravno, bili smo dio te priredbe. INA Delta Rally predstavlja najstarije, najteže i najpopularnije automobilističko natjecanje u Republici Hrvatskoj. 40. jubilarno izdanje ove priredbe, održane 9. i 10. svibnja, sada ponovno pod imenom INA Delta Rally, je također sa europskim predznakom, službenog FIA Rally prvenstva Srednje Europe. Rally je ukupne dužine 273 km, raspoređeno u 7 brzinskih ispita na području Zagreba i Medvednice. Darko Petak sa prvim brzincem kod Zagrebačkog hipodroma privukao je veliki broj gledatelja zbog vrlo atraktivnih dionica za gledatelje, ali isto tako vrlo zahtjevnih za posade i njihove automobile.
od prvog brzinca posada Juraj Šebalj i Toni Klint, u automobilu Mitsubishi Lancer Revolution 9 pokazuju svoju izvrsnu formu i izbijaju na čelo poretka. A tako i nastavljaju i sa izvrsnim vožnjama pobjeđuju u 6 od 7 brzinskih ispita te osvajaju ovaj rally sa 3 minute i 44 sekunde prednosti ispred posade Dobrila Raštegorac, dok treće mjesto zauzima posada Lončarić Pazman. Koliko je ovo zahtjevan rally, kao i sama disciplina, govori nam i brojka da su utrku završile samo 22 posade, od njih 34 koliko ih je startalo. A u današnjem kutku brzih i poznatih, samo za vas, dragi gledatelji, finalna utrka. Zoran je u jednoj od prethodnih emisija bio opako brz. Skinuo je vrijeme našeg Marija, pa je odmah na snimanju pao neki dogovor gdje će njih dvoje odmjeriti snage. A mi smo dodatno začinili stvar organizirajući utrku na novo pripremljenoj stazi. Nova podloga, ali i konfiguracija staze je bila totalna nepoznanica za obojicu, tako da je pravo umijeće bilo što prije pohvatati putanje i skidati dragocjene sekunde. A kako nisu bili spremni na ovo iznenađenje, izazvali su i mene da sudjelujem u utrci. I šta drugo, par trenutaka kasnije uskočio sam u kombinezon i ovo iz dvoboja preraslo u troboj. Moram priznati da je nova podloga i nova staza pravo osvježenje, nešto zahtjevnija nego stara, ali svakako još više umara vozača. Vozilo se par krugova zagrijavanja koje je ujedno poslužilo kao upoznavanje staze i već tada sam nanjušio neku laku pobjedu, ali prevario sam se. Ne je bilo da se sad izvlačim, ali Zoran je dobro startao, dok je Mario malo zakasnio, a tim je mene zaštopao. Mario je doljevao mojim napadima gotovo cijeli krug, dok je Zoran uvjerljivo stjecao prednost. Nakon prolaska Marija, pokušao sam svim snagama stići Zorana, ali do kraja utrke uspio čuvati prednost i time postao pobjednikom prve sezone Shift Celebrity Kutka. Evo ništa, pobjedio sam, bila je teška utrka, zaista je bila teška, imao sam dva ljuta protivnika, baš vidjela im se gorčina u očima. Malo mi sad strah da sam pobjedio, da me slučajno neće pratiti po putu pa da me ne zatuku, jer vidio sam i suze u njihovim očima i jad i bol i jal, najviše jal zbog moje pobjede. Trenirao sam jedno 7 mjeseci za ovo i stvarno sam ponosan. Ponosan sam na sebe jer sam uspio dokazati da u principu karting je sport i da na neki način svi možemo pridonijeti boljem
I to je bilo sve za danas. Lijep pozdrav i vidimo se za 14 dana u završnici prve sezone Shifta. Thank you.